Иахьа имҩаԥысыз аизараҿы азинхьчаратә усбарҭақәа русушьа ахькәа ду иахҟьаны акадрқәа рыԥсахразы азҵаарақәа дыргылеит. 12 июля, как вам известно, Иҩнызқьи жәибжь шықәса июль мзазы Аԥсны Жәлар Еизара адепутатцәа Аԥсны Ахада Рауль Ҳаџьымба иахьа ашәҟәы ҳашьҭит. Адепутатцәа ргәаанагарала азинхьчаратә усбарҭақәа русушьа аиҿтәразы акадрқәа рыԥсахра хымԥаӡатәуп ҳәа иҳаԥхьаӡоит. Акомиссия имҩаԥнагаз ашьауӷатә усқәа рҭҵаара ашьҭахь агәрамгара ааҳарԥшуеит амчратә усбарҭақәа рганахьала. Аԥсны апрокурор хада ихаҭыԥуаҩ Шсоу Какалиа иҳәеит, ацәгьауҩы идырҵо ахара аарԥшраз афактқәа нагӡаны иахьырзеизымго иахҟьаны аус еилыргара ишахәҭоу ишзымҩаԥымсуа атәы. Арҩашьыгатә маҭәашьарақәа рылазырҵәо ацәгьауцәа ракәзар, урҭ ҭеила рыҽрымардоит изаадырхо. Иахьазы ас еиԥш иҟоу аметод зхы иазырхәо рхаҭарақәа рышьақәыргыларазы алшара ҳамам, иҳәеит аҳәынҭқарратә шәарҭадаратә маҵзура ахантәаҩы ихаҭыԥуаҩ Игор Каванов. Жәлар Еизара адепутатцәа изларҳәаз ала аҳәынҭқарратә шәарҭадаратә маҵзура аусзуҩцәа иааныркылеит ҩыџьа арҩашьыгатә маҭәашьарақәа рылазырҵәоз ацәгьауцәа. Ицоит аусҭҵаара, иҳәеит Игор Каванов. Аԥсны Жәлар Еизара адепутат Рауль Лолуа ажәалагала ҟаиҵеит анаркотикқәа рылазырҵәо ауаа иахьырхәлазарц ашықәс рацәа рықәҵаны, мамзаргьы рыԥсы ҭанаҵы аҭакра рықәыршәаны. Рауль Лолуа иҳәеит ишаахәатәу хәышықәса рыҩныҵҟа арҩашьыгатә маҭәашьара уаҩы ишьа ишалоу гәазҭо амыругақәа, анаҩсан урҭ ауаа аҳәынҭқарратә усбарҭақәа рахь ирыдрымкылаларц. Дениза Гергиев, Ельдар Дамиров, Аԥсуа телехәаԥшра.